akcija darivanja krvi u klubu Balah, sada već tradicionalna treća, uspješna, još uvijek je u tijeku. Ja sam uspio 17. put dati krv, bilo je neki članova moje obitelji koji su dali po prvi puta, brate, svaka ti čast. A što se ostalih stvari tiče, sve ok, sve je po planu i nadam se da će toga biti sada konstantno svaka 4 mjeseca, koliko nam ovako politika darivanja krvi dozvoljava. Za sada možeš okrenuti malo kadar, nije loše. Sve ok, nisam nikada davala krv. Kako to da si došla? Eto, bilo me strah, ali vidim da nije ništa strašno. Ne, treći. Treći put? Vadite krv. Prvi put, da. Kako to da si došla? Pa eto, prijatelj me dovukao, prije sam htio već dati krv, pa eto, prilike. I sve za sad je strašno, nije? Nije ni strašno, ja sam mislio da će biti strašno, ali... Da, prvi put, htio sam od uvijek to dati, ali uvijek bi propustio nešto i nikad nisam, evo sad prvi put se odlučio, to da ležim u krevetu. Ništa posebno stvari. Šta biš rekao svojim, ne znam, kolegama koji ne dolaze? Pa ne znam, to je za svakog stvar nekakvog principa, hoće li ili neće. Ako je dobra duša, je dobra duša. Neko će pomoći ovo. Prvi put da nisam imala sreće, uvijek sam htjela, ali ne stigne nešto spriječi. I evo kako se sad tegla probala? Pa dobro, nije strašno. Pa evo, mislim da je 9. 9 put? Je, evo, 9, možeš snimiti, ne lažem. Znači, gazda 9. put. Znači, nakon vađenja krvi ideš raditi? Ne, ja imam slobodan dan. 2 nakon vađenja krvi. To je zajamčeno zakon. 55 put? 30. 35 put. Dobro, kako ste zadovoljni odazivom danas? Odlično, super. Danas je bilo puno ovih koji su prvi put dali to. Odlično. Treći? 6. Pokušavam dostići, ali nije uspješno. Jednog dana. Žive učešće davanje za muškarce. Evo, poruka je ispred mene. Pita je super. I šta je znam? Osim što je to... Dajte krv i davanje krvi. Šta je to dobro i pozitivno, dobit ćete i jest. Ne, 5. Ful mi je gušta, evo vidiš, toliko mi je gušta da mi jedva ide krv. Baš mi je super, je. Znači, to ti je prvi put, ili? Da. Prvi put. I kako je osjećaj sad ovako prvi put? Ništa posebno, isto ti kažem. Čekaj samo da se onesvijestim, nekad me uhvatao Ivanić, će mogu biti za Fragance, da neću moći živjeti. Kako to da si došao, šta te je nagovorilo? Pa, frendica je išla i sad smo se dogovorili da kao idemo van i imamo vremena. I bilo već sam par puta na faksu su bili gove, ali su mi vratili zbog tlaka. Zašto ti? I ti ovo prvi put da daješ krvi? Pa je, da, prvi put. Prvi put? 3 put smo odbili. 3 put su odbili? Pa majke, tropske zemlje i roza i tlak. Mogu malo pogledati. Koliko te strah od 1 do 5? Od 1 do 5? Da. 7. Rekao mi bratić. Šta ti je rekao? Da dođemo. I posluši se. Da. Ne, zvao me. Htio sam da. Možda odem u kraj. Da vidimo tvoje lice. Ej, koji te ovo put da daješ krvi? 17. 17 put, bravo. Dobit ću značke, privjesak na kap krvi.